I gde ste ljudi? Ja sam Lajron Balanović i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo pričati o tome kako možete zaraditi novac preko vašeg mobilnog telefona, odnosno Instagram akaunta. Tako da ne dužim previše, hajde da počnemo. Intro. Znači, kao što sam već rekao, danas ću vam pokazati kako zaraditi poprilično dobru svotu novca preko vašeg mobilnog telefona, odnosno Instagrama, i ovo možete da raditi bukvalno s ovako. Pre samog početka lupite subscribe, idemo na 2000 pretplatnika i lupite like na ovaj klip kako bi znao da vam se ovakva vrsta kontenta sviđa i da trebam da nastavi da je snijem. Tako da sad možemo preći na klip. Najvjerojatnije sad već svi imate pitanje koje glasi: ali Vladimire, ja nisam baka prase, ja nisam poznata ličnost, ja nisam youtuber. Kako ja mogu zaradim preko Instagrama kad nemam followere i nemam lajkove? Pa, tu sam vas čekao, zato što sa ovom strategijom i ovim, ajde da kažemo, biznis modelom, uopšte vam ne trebaju followeri, ne trebaju vam lajkovi, već vam samo treba radi trud i zaradit ćete novac. Previše jednostavno i lako izgleda, ali stvarno je tako, verujte mi na reč. Šta je fora s ovom strategijom jeste otvaranje Instagram team page. Ako ne znate šta je Instagram team page, Instagram team page-ovi su na primjer stranice o automobilima, o luksuri, stranice odnosno o bogatstvu, kao onaj luksuzan život, o životinjama, o fitnessu ili bilo šta drugo što vama padne na pamet. Vaš posao će biti da otvorite vaš Instagram team page u određenoj niši, o nišama više malo kasnije, šta su niše i koje sve niše postoje i tako to. Znači vi ćete uzimati tuđi kontent, objavljivati na vašu stranicu i putem nekih trikova i tipseva skupit ćete followere i lajkove i onda ćete monetizovati tu stranicu. Sada za sve one koji kažu da je ovo krađa kontenta i da ovo nije u redu, da neko može da vas tuži za copyright ili da vam ugasi stranicu, pa to nije baš istina, zato što realno svi vole da budu besplatno reklamirani. Znači vi uzete na primjer post od nekoga, na primjer otvorite fitness stranicu i uzimate od nekog bodybuildera koji radi svoj trening u teretani i okačite na vašu stranicu i date mu kredit za to, odnosno pokažete da je to njegov originalni kontent. Ne vjerujem da će se niko buniti, bar se meni nije desilo, da kaže: a ti si mene postovao debilu jedan, sad ću ti ugasim stranicu. Ne, zato što realno različite samo malo, svi vole da budu besplatno izreklamirani. Šta njemu to smeta? Vi ste objavili njegovo, on će dobiti dodatan reach. Zašto bi on vam pravio problem? Sad sa druge strane, ako ne stavite kredit, što sam ja radio par puta, naravno smarat će vas ljudi, možda će vas smarati i taj lik. Tako da to vam ne preporučuju, ali opet to je na vama, vi radite sa vašom Instagram stranicom šta želite, tako da, da. Sad ćemo pokazati na svojim Instagram nalogu neke od team page-eva, to će se nalaziti ovdje. I bukvalno da vam malo bolje pojasnim na šta sam mislio i da vam pokažem neke team page-eve koje ste najvjerojatnije vi već vidjeli ili pratite neki od njih, da bolje uđemo u suštinu, ajde da kažemo. Prva stranica koju ću vam pokazati jeste Negujmo srpski jezik. Zašto baš oni ne znam, zašto su mi prvi to izašli, njih pratim. Šta su oni uradili? Otvorili su stranicu za mimove, za pravopis, bukvalno prozivaju ljude, ne za pravopis, ali za ljude koji smaraju za pravopis i to. I bukvalno sad prozivaju bilo koga, čak i predsjednika države, mislim, ne shvatate poent. Ono što su oni dobro radili jeste to da su stekli mnogo dobar engagement sa fanovima. Znači prozivaju se s fanovima bukvalno kao da su drugari. Šta su radili? Uspešno su monetizovali stranicu, što je najbitnije. Znači oni su otvorili brand za majice, otvorili su radio, ne znam šta su još sve otvarali bukvalno, ali jako su dobro monetizovali ovu stranicu i sad ne mogu sigurno tvrdim, ali opet neko moje mišljenje da oni bukvalno žive od ove stranice, odnosno ti admini, ne mora da znači, opet nemojte me držati za reč, sada me prozivaju neki ljudi, ali opet zarađuju poprilično dobru svotu novca. A koliko imaju? 460.000. Tako da ovo možete i vi, samo budite kreativni, ne morate ni biti kreativni, samo uzete da radite i to je to. Što sam zaboravio da kažem jeste, možete otvoriti Instagram team page na srpskom jeziku i na engleskom. Sad to zavisi od vas i iskreno ja više preferiram strane Instagram team page-eve, ali dobro, to je nešto do mene, ja sam takav. Ali, zato što mislim da iskreno može da se zaradi više novca, ali opet može i sa srpskim tržištem, ali opet to je po mom mišljenju negdje teže, tako da ne znam, to morate vi da odlučite. Znači ja ovdje samo dajem svoje mišljenje. Sada ćemo pogledati neke, na primjer, druge stranice, evo na primjer Luxury Bulls, ovo je na primjer ona čista stranica što sam vam rekao o bogatom životu, znači kako žive bogati. Meni se na primjer takva niša sviđa i to je jako dobra stranica, vidite oni izbacuju kola, izbacuju novac, izbacuju putovanja i
došli su do 180.000. Tako da, također, evo, na primjer, stranica o životinjama, animals.co, oni bukvalno izbacuju slatke životinje, kao što vidite, oni iskupili su 4,4 miliona. Sad kad bih vam ja rekao za koliko oni mogu da prodaju ovaj Instagram account, vi mi ne bi verovali. Bukvalno za 10.000 evra, zavisi od engagementa, tako da više malo zaradi malo kasnije, tako da, ali opet bukvalno nerealno, likovi prodaju Instagram stranicu, kupe stan, ali to bukvalno je tako da, ali opet oni na mesečnom nivou sigurno od reklama i to zaradi mnogo više, ali opet ćuteću, ne znam stvarno, ovo je moje mišljenje, zato ne želim da vas nagovaram previše. Tako da evo, ovo su Instagram team page-evi, otprilike, to sam želeo da vam pokažem. Ima ih još mnogo, sigurno vi pratite i na primjer ove stranice o motivaciji ili o bilo čemu drugom, to su Instagram team page-evi, tako da nadam se da ste shvatili. Malo više o nišama, stalno spominjem kao neke niše, to je, kao što ste najvjerojatnije već shvatili, to je vrsta stranice, kao što sam rekao, luxury stranica, mimovi, fitness stranici i to. Znači, to je niša stranice. Ajde sad da kažemo, znači, postoje različite niše i, na primjer, neka brže napreduje, neku za više para možete da prodate, neka se sporije raste, ali je isplativije i tako, znači, morate izabrati nišu, to izgooglajte, ne mogu sad da pričam o tome, zato što bukvalno bi trajao klip previše, mogu da snimim poseban klip o tome, ako želite pišite u komentarima, ali, na primjer, moj savjet je, ko sam ja da vam delim savjete, moje mišljenje je da trebate da otvorite neku nišu, odnosno Instagram stranicu u niši koja se vama sviđa. Na primjer, ja sam otvorio stranicu o luksuri životu zato što mi se sviđa takav život i zanimljivo mi da objavljam takav kontent. Znači, bukvalno pokušajte da otvorite stranicu ono što je vama zanimljivo, ono što biste vi gledali, zato što onda nećete burnoutovati i onda ćete imati motivacije da izbacujete slike i klipove, iako vam ne dolaze followeri, nemate neku, ajde kažemo, povratnu motivaciju, tako da, ajde kažemo da je tako, tako da morate da izaberete nišu koja se vama sviđa i u kojoj vi uživate da radite. Sada opet ako niste takav lik, onda i nećete da me saslušate, onda možete da otvorite i profitabilnu nišu, sada opet ne znam koje su trenutno, iako sam video u 2020 je to fitness niša i na primjer da izbacujete fitness klipove i da možete za dobre pare da je prodate, ali opet ako vas ne zanima fitness i ako vas to smara, posle nekoliko dana, kažem posle nekoliko meseci neće biti uzoraća od followera, nećete dobiti followere, lajkove, smorit će vas i bataliti ćete da radite i nećete da raditi ništa. Zašto? Zato što niste radili ono što volite, tako da radite ono što volite, ne samo oko Instagrama nego i u životu, tako da, to je to oko Instagram niša. Sada, onaj najbitniji deo jeste to kako možete zaraditi novac preko Instagrama. Tema ovog klipa kako zaraditi novac preko Instagrama, priča to u zadnjih 3 minuta klipa. Jebi ga, tako da, ovo je sve trebalo kako bi došli do ovdje, tako da, ajmo sad na to. Uglavnom, postoji mali milion načina kako možete zaraditi sa uspješnom Instagram stranicom. Naprimjer, ajde gledamo ovako, vi imate stranicu od 100.000 followera o životinjama. Sigurno ste vidjeli na Instagramu da često prodaju neke proizvode životinja, izlazi vam reklama, to je dropshipping, to je poseban biznis model. Više o tome u nekom od narednih klipova, zato što sad ne mogu da stignem sve o tome, tako da. Skrećem se teme, ali ajde kažemo oni prodaju neki proizvod. Sada, kome će se oni javiti, ako ne, na primjer, vama, zato što vi imate 100.000 ljudi, odnosno taj fan base, koji mogu kupiti taj proizvod. Oni se jave vama, uplate vam 20 evra na PayPal, vi ih okačite na story za 20 sekunde i što ste vi dobili? Vi ste dobili 2000 dinara u džepu putem jednog storija. Tako da, to je jako dobro i bukvalno može da se živi, na primjer, od jedne dobre Instagram stranice, ne baš od 100.000, na primjer, imate stranicu od 600.000. Ja sam uveren da vi možete da živite od te stranice super, onako, sa 500 evra u džepu svaki mjesec, tako da od te jedne Instagram stranice, ako otvorite više stranice, više para, tako da, logično. Uglavnom, to su, na primjer, reklame. Također postoje, na primjer, razni sajtovi kao što je Shoutcard, da okačite svoj
Instagram profil i da ljudi vama pišu za reklame ili možete vi kontaktirati ljude da li hoće se reklamiraju preko vas. Tako da, ne možete to najvjerojatnije uraditi sa 20, 30, 40.000 followera, mislim i može, ali to opet zavisi od vas, ali negdje kad dođete do 100.000, do 200.000 followera, vrlo lagano ćete uzimati novac od reklama, tako da, to je jako jednostavno. Drugi način kako možete zaraditi jesu, na primjer, neki affiliate linkovi ili dropshipping. Ako ne znate šta je dropshipping, snimit ću klip o tome. Nisam neki stručnjak, tako da ću pokušati da dovedem neke stručnjake u toj oblasti, odnosno neke moje drugare koje malo više znaju, ne malo, nego mnogo više znaju o tome. Tako da, ali evo, na primjer, evo vam ova šema šta je dropshipping, tako da nadam se da će vam pomoći. Ako ne, sad čekajte neki moj naredni klip. I bukvalno tu najviše novca može se zaradi. I kao što sam rekao i tako affiliate linkovi, na primjer stavite vaš affiliate link u opisu, terate ljude da ulaze i vi zarađujete preko njih ili tako neki fazon. Tako da to je na primjer drugi način. Treći način na primjer da prodate Instagram stranicu. Na primjer sad stignete do 200.000 followera, vi tu stranicu možete prodati za 2.000 evra, zavisi od engagementa. Ali opet pogledajte na primjer sajt FameSwap. Ovo nije nikakva reklamacija i to, ali evo, na primjer, ja sam tu prodao svoj account od 20.000 followera, znači, sad ne znam da li bi ovog baš smeo da širim, ali evo, na primjer, ja sam prodao stranicu o životinjama sa 23.000 followera za 200 evra, tako da, na tom FameSwapu, tako da, stignete do neke cifre, prodate account, i zaradite novac. Kupite drugu stranicu, na primjer, tips and tricks, kupite drugu stranicu, opet razvijete je, zato što već znate kako, i eto, prodate stranicu, uzete pare, svi srećni i zadovoljni i to je to. Tako da, otprilike, to je o nekoj zaradi preko Instagrama. Sada, ono što nisam govorio u ovom klipu jeste kako ćete vi dobiti followere i lajkove na team page. Svako može da otvori team page, bukvalno ih postoji mali milion sad. Ali kako ćete vi podići tu Instagram stranicu? To ću ostaviti za neki drugi klip, zato što to želim da podelim u više faza, zato što to nije baš tako jednostavno. Mislim, jeste jednostavno, ali opet treba neko da vam objasni. Naravno, ne morate vi čekati moj klip. Postoji milion drugih klipova na YouTube-u, how to get followers on Instagram, tako da možete posjetiti to ili sad čekati mene stvarno nije bitno da li će imati pregled i to, nego čisto da vi krenete nešto radite i da zaradite novac, tako da nadam se da razumete šta hoću da kažem. Tako da iskreno nadam se da vam se ovaj klip svideo, potrudio sam se, evo kao što vidite, oko ovog ambijenta za snimanje, bit će još, ovdje je plan da dokačim jednu hustle motivaciju, neku sliku ili tako da trebam to da naručim. Uglavnom, neću previše da dužim, nadam se vam se klip svideo, trudim se da budem prirodan pred kamerom i to, tako da bit će bolje u budućnosti, spremam još dodatno kontenta za vas, nadam se da ćete uživati. I šta bih još rekao, zapratite me na Instagramu balanović00, ako imate neki pitanje oko ovoga, odgovorit ću vam svima, tako da bilo kakvo pitanje ako imate, balanović00, zapratite me na Instagramu, lajkujte mi neke slike, šalim se, nemojte to raditi, ne molim za lajkove, šalio sam se. Lajkujte klip, kao što sam već rekao, subscribeujte se na kanal, imajte lep dan i mi se vidimo u nekom od narednih klipova, tako da pozdrav! I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the